Daadun jaba dadira jiru taram sawasa fagati nobs. Ayyee. Alai sam minon danir refat debiti hatinun. Nabi Muhammad debiti عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad. فهو منه. Karena hadis guti sa. أبا في درنا يخصص أبا بدأ في ده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ودي أنا رانتين جتو ما ليس منه أي وان دين كان رانتين جتو جرخين فهو رد الاسم رد بتيجو كرنو كلام جرخين يدبين أكاس. أكان أستاذنا زماني تركينا تلفتة إيه. أكان خابو هايجي نجلا كبخا نمني من أحدث في أمرنا هذا يتون أي في ديننا هذا يتون كسي مستالي ما ليس منه وان دين كان الرانتهين نمني في دي فورد نسبة رد بيتي رانفود أم توجتشو أكس حديث نقول أنا في اسم كفر لالت صحابة سني لالت خلفاء سني لالت خلفاء الراشدين سني لالت إيجا دبين خكس تاتو تاتي أما رجان أستاذنا الحديثة خنا في دتيف تقيو ديراتي أمري دين تنا خيسن تر ونتون أما باتي أكاسم وكاسم أستاذ أوكي. أيوه هيا إيجا ونتون أما باتي تاتي يا بو هدو تكاجر أما باتيني غرينا ديسا خنا نورد دلقيتي جررت دليني هينيس أما دفتي بيخ أكمتي يو خنا انجلتو تاتي استاذ سينو. نسين تاو سيغا أما خالي وقا جمعة صلاة أستاذ نسخي أزانا ميكا أزان نتن أمزاق يقول تكليفا موجه هم أني نسل في جرا. شتوي أمزاق يا وني نقل شيء تجرا. شتوي نا همزة. أوكي نينكل جاي أديرو خلينا. هايا أستاذ ورا لما أزان ومال جتاتي استوام زانو برا زاني تكوجرا ورا لما زانو نجرا. ورا لما أزان وسأل مال جتاتي عثمان تنو بدان تاتو يچورامي تاناس ناكا بيتا تا عمر سنتيس نغنا دي بيتا هايا لچو زين دي بسا دي فرد كفامي هياتي هايا اتدي حديث أكنا غوتو أستاذي لا أكنا غوتو حديث نغرتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه سن عمري في عثمان رتني دلغمو نكفر دلغا سچمان ناديبس أيوه سيفن ديرس دران درس حديثة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجذ حديث جسن إسان الجسني كيسابا فمسا خراق يقبچون سنة يقبچون سنر حاجرات سنة خليفة أفرني يقبچون سنر حاجرات تو النبي صلى الله عليه وسلم خنايچون خران نبي خرا قران صلوات ربي وسلام عليه أكما جرت إسان الرا wanni isaan illeen wanni kun ta'uu qabdi janii murteessan dhaamsa nabii kanaatu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka isiin bidaan taane godhan alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafaa ar-raashidiina kanaatu akka isiin bidaan taane godhan waan isaan dalagan saabaan takkallee ittiin salaatan akkuma jiranitti irra walii jechi sunnati is addanuu baasu walumaan addanuu baasa qabuu fi miti alaykum bisunnati jechuun kuni خرمو هجمو وان نبيل إساني كنمو موان هاري إسان فيدن خرالي براخ هاري إسان فيدن إسولين قبطة تدين سنة يچون أديم سما هجي قيستي نمني إرد إمي دلقو نبي وان كان أكنت دلقن خراقران دلقن غافة جامي أكاتا إسان دلقن سني وان سن دلقو خرا إسان ردي من سن ردي موچمو هجي دان sabon illeen malee kharaale fidachuu miti qooyiga
خرانا وريني في دمين جلو سنزا عليكم بسنتي حراق يديمون سنرتي هاجرات سنة دلقا خيستو شعب دلقا أكسمت خراق خليفة ديمون سنرتي هاجرات توجن gaafa madiinaan ballattee guddattee akka gaafa nabiin dhiisanii biraa deemanii seerra ballattee azaanii tokko wal ga'uu dide azaana lama godhachuun Usmaan saabaa keessattis khilaafa tokkollee hin kaafne namuu hadiisa kanarra dhaabbataniitu irraa deebilan ta'u marilleen akkasuma turte namoonni gaafa isaan waan kana gafidan irratti inkaaranii irra didan hin jiru maaliif dhaamsa nabii isaan waan quba qabaniif jecha isaan karaa isaanii qabadhaa karaa kiyya qabadhaa jechuun waan jirtuuf jecha jarri kun waan hamtuu waan fidan waan amananiif wanni isaan fidan tun gaaruma jedhanii namoonni gaafas jiran irraa deebilan jechuudha. Sunnaan amma isaan fidan sunnaa dalagaati. Azaanni duraan tokko ture zamana isaanii keessatti lama ta'ee akka namni fageenyaaf dhiyeenya jirus dhagahanii dhufaniif waan san dalagan Usmaan rabbi isaa irraa jaalatu. Silaa wanni san bidaa taate saabonni usanii irraan qeebalan irratti inkaara waan san irra walii galameetuma waan kana taate jechuudhaan irraa fudhatan. Bidaadha jaamee akka har'a mawluda gartee guyyaa keessaa dhufee hin jiru jennu kana azaanni kunis kalee tokkotti dhara lama ta'uun bidaadha guyyaa keessaa dhufee hin qeeballu Usmaan hin jechuun sababarra jirti turu hin jenneen hadiisa kana waan qabataniif jecha isaan boodammoo namni waan akkasii fidee irraa qeebalamte sababa keessa hin jiru namni waan akkasii fidee wanni akkasii irraa fudhatamte hin jiru jechuudha. waan nabiin alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafaa'i ar-raashidiin jeef jecha isaan hundi irraa qeebalanii khilaafa tokko malee sahabonni irra walii galanii qarnii isaanii sanitti waan kana lafa qabachiisanii jechuudha. Isaanii nurra diin kanaas beeka bidaallee isaanii nurra eeggata badiillee isaanii nurra eeggata osoo wanni kun bidaa nabiin dheeysaa irraa fagaadhaa diin keessa fudhataman qabdu juusan taate irraan qeebalanii warra dudduudhaa isaanii jechuudha. Isaanuu khilaafa tokko irratti hin goone warra isaan irraa diisa beekuu jira warra quraana irra Usmaan irra warra quraana beekuu jira yeroo sanitti warra akka Abdallaa Abbaas kan warra akka Baabulaa warra diisa Usmaan caalaa beekan isaan san irratti hin kaarree ture. Haya sadiq yammallee bakka tanatti wanni nama haasawa kee kanarraa fahame hadiisni gartee man ahdatha fi amrina haadha jedhu kuni khulafaa hin laallatu jechuu nu laallata malee taakka ammallee bid'aa jechuun durin jirree jechuu bid'aa wanni ma isaan fidan kuni waan nabiin gaafa lubbuudhaan jiran alayhi salaatu wassalaam godhuu hin turin dabaluu jechuu eegaa bara lama godhuu jechuu bara akkasimi ni jira garuu laman turre tokko jira yaa soo lama godhuuntu waan haareeqa akkas so wani wama jiru takka dagal godhu jechuudha. Bara ustaadii xiyyaala lamas walii galle azaanni tokko jiraan je tokkicha kanarraa lama godhuuni haarayaan je nabiin waan hin godhini kasi yor waan zaahira lafa taa'u so wanni tu waan haaraya amma dhuftee jedhamtii jechuu gisee kan amma dhufteen san sunnaa jennaan moo bid'aa jennaan taakka wanni ati naa qabattu sunnaatana ballisanii osoo hin ta'in sunnaan isiin turte takka yoo jenne lama godhuun hin turre arra haaree taate jechuu taraawii haatis akkasumatti itti naa deebite ta ammoo hadiisni gartee man ahdatha fi amrina haadhaa jiru kuni ay fi diinina haadhaa jiru kuni diin keenya keessatti waan haaree namni baase jechuu wanni tu waan haareemoo waan nabiin dur godhuu turenis achi tana bid'aadhaan wal naa qabsiifta. Hadiisni kun jara afran kanarratti hin dalagu jecha hadiisa amma gartee alaykum bisunnati wa sunnati khulafaa'i ar-raashidiin al-mahdiyyiin oofigaa ilaahan gadhuma sunna jarri kun akkana jechuun nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waan haaree yoo isaan fidanis jala deemaa jechuudha moo isaanuu kharaafiyya qabanii خرا نسان رخاء خنا خرا إساني خنا سيقولي حديث براقي ست نبي عليه الصلاة والسلام كجو تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها تركتكم جي على محجة البيضاء ليلها كنهارها جي سو إبسي بريتشي كل ليسيتي نبي صلوات ربه وسلامه عليه
jara kanatti kannate jechuun muqarraboota isaa kana jara kanatti kannate so jarri kun wanni haareenni tanabiin keessatti hin hojjetin isaan fidanii ummata kanaaf baasuu danda'an ni jirti moo waan haaree yoo isaan fidanis fudhadhaa jechuudha nuu kanna bakka kanarra naa dhagi ustaadha hanga fiyo ulul albab ulgalchi yangare ko khatabu jira ulul albab ulgalchi jalaabu taa shittoo kiyya namni guutuu baran jalaabu la Muhammad قد بوتي شتو هي يو جلابو في تبوي دي يو جلشنالي مني بوتو rakkoon qaba baay'ee jara akkina gootan bakki ustaada Abu Nasir itti deemta ustaadni ni jira akki gootu ustaada waaniin an amma jee kana yoo kana dhageessee jiraattu taate ustaada waan kanarratti maayikii fudhuuti naa deebisi waan kana na dhageessee ustaada waan kana akkan itti dabaluu barbaade amsa azaanni Usmaan dabalan kun bid'aadhaa miti sunnaadhaa jechuudhaan raa hubadhe warri dhiisu kunoo maaliif dhiisan sababni dhiisaniif maali warri tokko azaanu hanjaabu waliin aadimu deebisanii walumaan xumuranii haa godhani deebi ustaadii fudhadhu itti deemu warri waan dhiisaniif abiini أستاذ نما قافي قافة فاول قال شيخ شتو فانا في رفو مجبتي بس أبو النصري حمزة عنك أستاذ أنس محمد تبو ابنه اكتب افتا بكمما اتلاب نخلال راتي اوكي ادي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ جوزا سنات يقبجون سنر حجيجي راتوية سنات يا بسناتم سنة والرب كبؤوت خليفة أفراني غنا أبو بكر عمر عثمان علي خراج جرغنا إيو خان قبط تاتي جرغني وان جرغن قد نقوتا وان جرغن نقون الرافقاتا فكينياف مولود قبط مولود نعصو خراج سنة رسولات رسول ندلقا أبو بكر ندلقا عثمان ندلقا Umaris inni dalagaa waliin dalayna ture. Anamma dhiyootana mawluudan godha jeetan sheekotan nama naafidu nama ragaan wajjaaso dhabe warra mawluudatiin taajiyamsa walla billa dhugumaanu. Awwaan takkaniin taakaraan jarasanii sirri jechuu irratti ragaa yoo gahaa wajjin qabaanne wajjin dubbanne waliin. haya itti haase itti deemi sagaleen kee qabamee jira koy sanaa jalaa deebisu omzaa koy sagaleen hangaa faddesan nu deebisee tartiibaan akkasitti itti deemna kilaba jira ni disco Jabir gaafii diyyana jabis. isa muttan iltimaamoo أمني لقمت qabamtee sagaleen tiyya ni jirti gaafii diyyana jabisuti. Hamza Ni jirti sagaleen Diida tiyya. salaatu wassalaam aboodee Diinii obsaa fi- bursummuuti qabadhu. diinii fi ibaadaan nurraa wal dhaheeti Obboleessa kiyya siif diinii deebina fi muutii ibaadaan qabadhu. nurraa wal dhahee jira أبصر رب Ayye siif deebina muutii qabadhu. mee dhaabbu mee hin jarjariini ati Yoo sirraa wal dhahee naasii deebisa muutii qabadhu guribba baasuu jijjiiramtaati bee deebisamtaani. suuta tasgabbaayime Hayyaanaaf deebisu muutii qabadhu. mee tasgabbaaye Deebisu wayi. إنجليز أنا من Naati Mooraa Islaamaa keessa jirti. Namta gannan buusinan. ما نفسي هي مالتي بروح maa wabbayaame tasgabbaaye isin fayyaan qabdani mamma bayaan mooraa islaamaa keessa jirtu tuni laal Yeroo ibaadaa fi matakkaa- diiniin nurraa waliin laaqame laal laal obsaay yeruma takkaa waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni hoggaa haasoyin obsaayin haasoo hoggu takka hoggaa haasoyin amaarreedhaa haasoo ijoollee haasoo hokkota haasoo baxiraanaa kana hin dhaqqabannu maammee ifama nuu godhe ayyee itti fufiyaa maarree maa bayaan obsan qabu gaafa obsa hiran bar dhaqeenii hirannu yaalaa lakki dubbii yoo jeequu taate malee haadha namaa Ayyish. nama arrabsoon نما لبسون اندلي دري نما لبسون برا منام laalakki ندي بس ياس hin barbaachisu
يفهمون أستاذ أنس أنس المدير قافت قافلنا أستاذ أنس نيتور ما شيلياس خن شيلياس إسا سري ساني مو إسا سري تيمي شيلياس عباس فيك كاونتين سه ماما بالي ولا روم تيار جزيس أنت ما تونا ما ربسو في ديكوش لما أنت كخت فريدة ما كبا لكن عربة توكو يوم مبودة دقيني جرى خير دوران درس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمنكم على بطر بنانا سجل تنكوني هدرا ونني نسنغاف هدو خبجا في جالالان وري لفا جرمان قيسة جراتن خدا غوتا خدير غوتا سبانا مجو خنا فولو ناغودا ورين جرات ندلين فولو ناغودا دلغا ساخي سي تكفى نتنيجي ندرا لمفا أفان فوكو تانجي هيا كان فهم فوقتها هنجن لكن أنا ملي هارنا ما أنا اسمنا الرسول نما اسمه نرمس أمزانا موتي قبل جنيشة موتي قبل جنيشة أمزانا موتي قبل جنيشة ندوفا ناوس غوتا كماما بيان غوتا كناوس غوتا كماما بيان ناوس هدرا تكشو بيسي سباريدا خنا غودا أجيسوان جيوس Itu beda. Memang apa yang mundur agak baru itu bidde itu dalaga jirati itu dan tak itu. Bo ati ifi ke makhe shakalat itu bekan nyati desi sabe go besi मैं बुता का वैसे मुझे खाना को ना चलने सका बुता को Ethiopia tikko boda tikko boda आया अम्मा गाफत ना पे sunat TikTok di sini sunat TikTok di sini barat itu juga dalagat. गाफत तो ये माल गाफत أما قابين هذه بزمدا قابين ياك كذا رسول ربي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي حديثني سردان جرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها قربون بالنواجذ قربون جبا قبل نادي الرد دعاء يا جمال ربي عليه الصلاة والسلام دوبا سنة رسولات قبلنا سنة خليفة أفراني وأنا أبو بكر بعمر بعثمان دلقني دلينا وان جرهم دلقن دوبهم دلينا جنون نرج على إسان رسولات أنا إسان مولود رسول جالتو غيرتس لبو ساني رسول واردو غيرتس إسان رسولات أنا إسان مولود غوني حديث هنا كم حديث خنا نادي بسمزا غني بارك الله فيك tole mama bayan gafi bareetu gaafatte gafi tana dura wanni jirtu garu miyut gori ma bayan لو أنك ينبأنا مريت تندران ذي منادي بس obse gutak obse ustadana sas dufetin gafi takka gaafadde gafi ustadana san deebisuni feetamo teetittiin sii dabra ذي جمال نادي من التوسط أنا كي نادي دي بس توسط أنا إيسا يقطع كي نادي بس أنا ما قابل سيجا haya miyut gorat إيش miyut gorat nabi salawatullahi wa salamuhu alayhi alaykum bi sunnati وسنة خلفاء الراشدين قافجوا خلفاء الراشدين وان هاريا باسن وزنتهن وان نبي نتخن قف دلغا امنتي تنا اتيسن دبلن الرايسن الرسال ايغا دبين خا اكستاتو تاتي وان هاريني اسام في دني اسلف خاين سنة نبي جچو سنة نبي تهوني دنديسي وان نبي ندلغين نبي دلغ جچو ني دندينيا هندندين ولقال تنافو wanni nabiin hin dalagin ka isaan dalagan ni jira yoo jette ati mataa keetiif naa deebisuu dandeessa. Waan ani hin dalagin haa dalaganii qabadhaa jechuudha jechaa eenyu sii kan hadiisni kun. اوكي امزا سرت خرا خيا خرا بك بوده خيا جي اتش حافظ نبي سان قفن جنة عليكم بسنتي غافجو أمن خل سنة خيا على خبرا في دنجتشونا ما خنا ينجي أبا بكر في عمر في علي في عثمان وان نبي نسانك كان نديساني وان هاري في دنجتشونا تنبي إسان قوبسو ديتي وان براي رتي إذا أنجتشونا يوخ أكس جتشونا ما خنجتو تاتي رغا نديسا خنكسنا ما خنو أي سجر
نبي عليه الصلاة والسلام أمنتي تنقوتيتي أكران إرنتي أكتن دبلمنتي ببكبو أوتا إساتي خني خوتي مالي لك نبي بكتن الرائر رانفتي أزانة تقوقف أزاني نتلما قد النججون سنة مو بدعة جتون هيكني إسي مالي بدعة جتون هيكني إسي مالي في تدتي لي Hamza. Amallee gaabii xiyya naan deebire gaabii xiyya achitti hin kutin Hamza baaba biraan seen aqliin hin deemin Hamza naqlii laal aqlii dura naqliina dursina naqlii jechuun ragaadhaan deemi please ammallee sammuun hin deemin Hamza. Bannaa Hamza waggaa qaqaraatu ragaan ammallee taana ragaan malee waa takka hin qeebalu. Akan badina hawsina booya nasir wabsi gaasa nasa wajjina haasa utturamti. Muti kabada gaza. Wai. Hamza. Si anu cal jiran si lagi pada warna pada jiruan anzin jadi gaza. Me osani titi. Iran si de bi ada gaya. Gabi di jamal le lagi pada singa pada Hamza. Rasulullah Gabi tenagal te Sheikh. Abo gabi tenagal te. Sivingal legam siakke sammu deditti sigara jirti akka hadisatti sivingal le sivane magam alaikum bisabon dibin jinga mijama Oi ati akka mataa feetin nama galchuun barbaadiniiti. Akka mataa feetin galchan jeeni dura akka hubadhu. hadisni jawti yana Oi gaa barte kana wanni oi Muhammad gista ka daigaa takka bichaaree fo wanni itti bari. Azana oire nyaso tamdana gaafin mee qoi gaafin ustaazanas gaafadhinaa deebisaa jette bar amma hamzallee san gaafatee ture. gaafin ustaana sirra injiro gaini Oire bas sanaa miti. Sanis anu Muhammad jirtu kana dura dhagairee ati lallabaa bichaami dura dhagaa deem kan amma maal godhu Koi gasi bar wanni wanni khulafa Hamza gista ka koi ne wanni khulafa wanni dalagan koi ga wanni khulafa wanni dalagan bid'ah sunnati koi ga shi alaykum sunnati wa sunnata khulafa ar-rashid alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin je nama ko wajana sibo kabajana ma gadi mu gadi abandadi wajina hasulu Okay, so that ayye koi ga mamme bar mal seta alaykum bi sunnati Yo jaliste malee kamit dhageessare. Oi ha. Ragaa dhabe rabbi suume sodaatu. Dhaggeeffadhu dee uummata akkan jechuu deemaa baran silaa fagoo irraa si bu'ee bar wanni jette khulafaa'onni wanni dalagan sunnaadha. Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafaa'i raashidiina jee sunnaadha jette wanni khulafaa'an dalagan. Qoyirina dhaggeeffadhu amma maal godhatan malee nama dhageessu. Wanni khulafaa'onni dalagan hundi sunnaadha ergatee. Abunas isas gafat. Lakki reefuna gaafatee ture bar sadan deebisarratti inni seene. Azaanni Usmaan godhe. Abonin fitadhaan irraa uska guduraan namatti ijjitaa si wajjin. Abunas please si deebis hundee modise please. Ashi koi namni haadha guu koi hin deebisin numa dhagee garuu waan jechuu deemu maal jette bar azaanni Usmaan karaa godhe eega azaanni Usmaan karaa godhe sunnaadhaa jechaa jirta. Aboo qoyiree moolititti barra Hamza maal moo godhatte Muhammad azaanni Usmaan karaa godhe yoo sunnaati warri dhiise kun maaliif dhiisaa jechuun bar liyyuu fi Ammani qabatta ammani qabatta ne qabajja naasi fi daragaa qabadhu bakka asisitu naasi fi daragaa azaanni Usmaan karaa godhe yoo sunnaati warri dhiise kun maaliif dhiisaa dhabar عضوا عليها بالنواجذ يرجعان خلاص ما قربوا ما قربوا أبو نصر يبصخ ولا قطعت المية يبصخ أما ما بين الناس اللي عمو مني كبت أبدا جمع همزة عمو مني كبت تانجين ما سيفيدا موتي كبت الباتي أبو نصر ديب سودية مجلس سجل موتي كبت سينجي الباتي ويو ماما بيان موتي كبت جيدا يعني مين دقيقة ماما بيان
Wai. Dhagahi haasawaa jirraa miti. Please akkanan godhatin kaa. Hayyee muutii qabadi السلام jira. عليكم ورحمة الله أكلم وبركاته قدرتي. محمد بيان سيخة بجي Muutii qabadi jira. Hanga gaafa yadaadee. فردي أسود جرا Callisoon. Abadan abadan hamzaa buloon. Bara nas Mama deebisan jeebar. حمزة ديسي نقول Ayda محمد geema بيان bu'aan geema bu'aa hundatti sirraan tolaa didanii. Ganna buusin hamza. Ganna buusin. Hamza. Kuleeyyan keenya turan nu harkaan deebisin anama hedduun nu jala jira nama Hamza hadiisa sannaa deebisi alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafaa ar-raashidiin jechuun maal jechuudha? Haya mee naa obsi. Mee na Shiyaa naa gaafa. deebisi. Mee miit godhadhu baay'ee. Mee miit godhadhu sittin Muutiin godha dheerees. Miit rakkabatii narraa si godhu. jedhee si dhaggeeffataa haasa'e. Na afaan hin haasa'in gaayyee galatoome. Ishiyaayyee. Hayyee. Gaafiin inni gaafate obboleessa keenya irra deebi'eetiin deebisa. Akki je'e nabiin alayhi salaatu wassalaami alaykum bisunnati wa sunnati khulafaa irraashidiin je'e sunnaa tiyyaa fi sunnaa khaliifoota kiyyaa qabadhaa je'e khaliifonni waan nabiin hin godhin yoo godhaniis wanni san akkami bid'aa taatiidha. Mama bayaan akkasumaami? Fakkeenyaaf azaana kana rasuulli yoo lama godhuu baatan Usmaan gaafas Laal yoo akkinaa gootu maamee kiyya akkinaa gootu Yes. yoon gaafii teetirraa dogoggoritu manaan ji ani fi gaafii teessi zulmis irratti hin dalagu gaafiin isaa khulafaa'iin Umariis Usmaaniis miut godhe na deddeebi'u jira maama bayaan na deddeebi'aa jira sagalee na deddeebi'aa miut godhe Ayyeeshi. galato Usmaaniis Umariis waan nabiin hin dalagin yoo dalage wanni san akkami bid'aa ja'amti waan kana wanni bid'aa ja'amuu isii dhoorkaaje alaykum bisunnati wa sunnati khulafaa irraashidiin jecha ju'u kanaa je gaafiin isaa tanaa qaceelloo dhageeffadha deebisaa gaafii isaa ammarraa kaaseetiin deebisaaf yoon an deebiseefis deebisaa kiyya kana naan deebifne naa deebisi jechuuf ta'a. Maaliif yoo kanaan jettu taate deebisaan an deebisuuf tan ozoon ta'in deebisaa takka ta'e inni sammuu keessa qabatee eeggatu jira waan taateef. Deebisaa tiyyan deebisaa fi dhageeffadhu. Nabiin salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi rabbiin samiirraa waxii itti godheeti amantii tana nabi Muhammadin buuse. Amantiin samiirraa dhufte amantii Baaba biraa aboo naa obsi. Hizdeenigaa baaba biraa keessa hadiisumatti qajeelinaa deebisi jawaayi. Mee kame haasa'inare bar jecha sunnaa Hadiisumatti naa qajeelin jedha baaba biraa keessa seenini waayi. mee kame walumaa haasa'inare galatti Muhammad Bayaan akkanaan fedhu naa jaa jechuu isaati nama kabajamaa guddaa hojjaa محمد بيان محمد بيان Muutiin narratti hin qabin. Muhammad Bayaan Dirraa qabadhaa hadiisumatti naa mee na dhagaye hadiisumatti naa mee haasawa narraa gaafii teetiin sii deebisaa bararree hunjee yoo akkasi keessa jirutti gaafii teessan eeggachuu jiraatte an akkasanis sii deebisuun deemu akkaan beekuttiin sii deebisaa na dhageeffadhu. Amantiin tun nabi Muhammad irratti buute. Bakki isin irraa buute rabbi biraa irratti buute. Nabi Muhammad amantii tanatti if biraa osoo jecha tokko nurratti je'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala hidda onnee isa murraa je'e. Osoo jecha tokko quraana kana keessa fidee nabi Muhammad kana qotee hidda onnee isa kunnaa je'e. So amantiin tun amantii pilaanaan rabbi irraa dhufte malee amantii namni waatti dabaluu miti. Amantiin tun nabi Muhammad gaafa addunyaa irraa deemu buuteetiti. Goda gaara aboodi obbaa qabante muutiin. Yoo rabbitti amante muutiin narratti qabin baaba biraas keessaa. Amantiin tun amantii samii dhufte jara keenya. Amantii naa fe'ati itti daballee irraa irrufnu miti. Nabi Muhammadin salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi rabbiin gaafa amantii tana isarratti buusu ittis dabaluu hin danda'u irraa hir'isuu hin danda'u. Waan rabbiin isarratti buuse fidee nukkanna. Wahuma sani rabbiin subhaanahu wa ta'ala wahuma nabi Muhammadin kanne sani nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam khulafaa itti kanne malee khulafaadhaan narraa fuudhaa itti daddabalaan jenne. Fi amrinaa haadhaa jechuun
namni waaniin anarra isini kanne kana keessatti waan haaraya fide jechuudha. namni waaniin anarra isini kanne kana keessatti waan haaraya fide maalaysa minhu jechuun waan amantii tanarraa hin tahin haaraya yoo kan fidu taate fahuwa raddun isumarra deeffamtii jechi je'u kuni hadiisni lamaan kun deebi'ee waliin gacca'u sunnaan nabi Muhammad sahaabatti kanne sunnaa ifii qabatee deemuu jiru malee waan haarayata fidee tagartee isaan sanirratti fidanii dabalan hin jirtu. ammallee hadiisa biraa keessatti nabiin salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi taraktukum calaa mahajjati albaydaa layluhaa kanahaariha. taraktukum jechuun ni baafattan jechuun karaarran isin kaaye jechuu. soo karaa kana keessatti karaa biraa babbaafanna jechuudha miti. karaa inni irra nu kaaye san irra jiraan. hadiisni kun isaan irratti dalagee kaan irratti hin dalagu jechuun ifumaaf deebi'anii saabuna ifii gannaquu taati. soo saabuna maa ifii ganneeytanii miti lamaan kana fidaa walitti tolchaa. laal yeroo hedduu maal godhan beeytaa gaafiin si gaafadhe naa deebisi jaan. ati akka ati itti deebistuuf osoo hin ta'in akka isaaniif keessa beekan sanitti deebisuu qabdi. yoo akkasitti hin deebisne warra tokko jira akkasi fuudhanii akka kaasita keessa kaayyatan. warri sanis maal sin jaa hin deebisne jechuun deebisuma waan shayni keenya akkas jeef jenne hoyettan malee sheeka keessanii fi darasaan isaaniitu saabuna waliif ganneeytee jirti. walii gallee tanaaf wanni gaafiin teenya guddoon taniin an isaan gaafataa jiru mawludni haraami yoo kan jennu taate rabbi moo nabiin jee lakki rabbiin hin jenne lakki nabiinis hin jenne sheekutii teenya akki hungaleef jechuunis akkuma beeka. lakki rabbiin hin jennees jechuun dandeenye. lakki nabiin hin jennees jechuun dandeenye. akka sheekotii gale sanii itti harkisanii nabii je'e jechuu jechisiisu fadha. nabiin salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi guyyaa inni dhalate maaliif soomanta guyyaa isniinaa jennaan guyyaanan keessa dhaladhee jee guyyaan keessa dhalatan sani maali namni guyyaa dhalate ibaadaa godhuudhaan dabarse nabiin alayhi salaatu wassalaam khayrii garii ifii dalageeti nuti jalaalaalanna malee dirqama waan inni godhaa jee qofaa miti khayrii garii ta nabiin dalagee isaa dalage ja'anii fudhatan hedduu jira.